no nenyama ningo yakaro akakatare kemyenda yonka kwiyaho nempunu noburo ebe bugambiro babaire nibayiguraho akatare kegombora yake izoba omubutongo rizobe ryanyumwe abazyo omurka gwa Nyamiyaga nsima abategeki n'abebembezi abaparaningire kintu cya kizoba chairman LC3 nani sawa suzi batayibali kutoka tumaterengaro zamani akwa ni nchiruza omwebembezi umuruki kwategeka insegiro busingi Annette Cyohiro chairperson w'abashubuzi atshoborere ngo babaire nibagende ngendo ndengo mu magombora gandi kuronda sente katare ka kizoba akituyigwideho birabira na mwenda byo kwa kashatu kusiana hati akatarako kariyo kakoraje nyenda kusima kansoye gombora itu ya kizoba buzumeresere senso kirunje munonga yowe ndiyo mushubuzi maziremwe myaka mingi unkambe nintemba Lorenza cyabujimbi ke gombora nzabugonje ke gombora zacyamuhunga ke gombora njire kuronda sente icyangu munonga itegombora tukigura kataraka kandi akataraka tukikiriza abashubuzi bona cooperatinga kumare myezo mukaga atine sente zone zose so mbugufu ito turkwashoroza mpaka kutandikana kibanza cyo kwikuma baza cyo kwikuma ndija kushita mantureba abashubuza kaseta kuba kubaza twereza nito tegombora kizo batakagire tasi Annette Cyohiro agarikire yaterera abacyaro muranga kureba ngo baganyura mu kataraka Bukwate ntunguka ntwara umugomboreze nagamba zona konke gomborere yanje ya kizoba buzuma kibenci sasa ubutaba mu katare ubutaba mu ntasya na nyabimpo muze ukashangana nyambasi bo mugomborera ya kizoba tugire tuye n'ubuzo bwo kufuna sente nco mu mishoro ushanga twantenda kujanke ibintu twakora abantu abari mu gomborera ya kizoba tugambe nka kubakora imidumo bomwe tukabasharo ubudobo bw'icyaro izo government zeta kushikamu ushanga ikintu gombora nteremererwa ahabwe ntasyanche bamwe ahabashubuza tushangire mu kataraka bakora batugambire bimwe ahabuzubu ebar kubugana kauna ibintu ibintu byanje yasanga umuzindaro rwanje yagutera yajya tugumya mugambira cyo yagutera gusa yataragaza yagenda bwanyuma awaho naza polisi namwiguraho umusango w'umuntu bagenda nagamye rungi nsano umugwira umunani intero muranga abantu abace imeni mu rwanise ibintu ebe mu rwanise kibi turwanira amazomo akatariki tukabwe nire tugambire wakwata umwanya ukabora utine wo gusigire nuguma rugire bukwingana kikurwo mu mukono kazo umuntu wuzuye nayaraho ati members munegeti kwasura umwanya tukwara twe konka wiza wareba nyowe ari kugerata ari kware bintu kurya ngo ningeranta ninyaraho wakireba kuko umuntu nakwereka ngo nakuza ariyo muka afune webide yabyenka binabishitano abiruke weta yareho aiza kwarata twineho Gashakwa Olivia na Sasra wa Sky